اكجفشارên welatên Zilhêz û Amerîka li ser Herêma Kurdistana Iraqê ew ku helbijartin ev sala da bihêne encamdan û her kesek bi azadane dengê xwe bidetin. Hawlatiyên Herêma Kurdistanê ray û boçûnên cuda hene li dor encamdana helbijartina û dixwazin êdî ev helbijartine bine hêvênê çaksaziyê û guhorîna nexşê siyasî li Herêma Kurdistanê. حکومت بدل بید وزیر بدل ببن گلک است هی حکومت بتویه بدل ببن یعنی وزیری که هی میگرتی دورویا ایکدی دوروی بستشنی بلکه دوروی هندست گرین نبدل حکومت بن اوه نکبت باشتر بکن Beşekê hawlatiyan ew ê baweriyê dane ku piştî helbijartina dê gelek nakokiyên siyasî rûy den û girjî û alozî di navbera partûlayanên Kurdî da durust bin. يعني تشبيت حتى الصالك جيك حكمة نيتها تشكيل كرن ببيت حكمتك كار بريبر بونمنا حكمة عراقي اكتوبر 2022 هالبشارة نشبو دوی ساله ده چهار سری بوهاته کرن يعني هی دارم اول عراق ریدال کردستان ری نداد Baweriya hawlatiyan da eger her du partên desthilatdar li xwe nezivrin û awrekê li xelkî nedin, helbijartin dê bo wan gelek metirsîdar bin û dê pêgehê wayê siyasî gelek lawaz ketin. هەڵبژارتن بەتایبەتی هەڵبژارتنی دیمایکێ دەنگێت هەردوو پارتێ دەسەڵاتدار و پارتی و یەکەتینە کێم کردن ئەس باوەرم ئەف پاشەخستنەژی بۆ هەندێک و خۆڕا بگەهن تشەکی بۆ خەلکی بکەن چونکە خەلکی عارزە ئەگەر نە هێزیدنی بێنە دروستکردن ئەس باوەر کەم هێزیدنی دێژەیە خۆکەن پەرلەمانیدا Piştî salekê helbijartinên Herêma Kurdistana Iraqê hatine paşêxistin û maytêkirinên welatên Zilhêz û Amerîka gihiştine ewî radey Serokatiya Herêma Kurdistanê biryarek derkiriye ku helbijartin di meha 11 îsal da bihêne encamdan xelek çavereyî wê rojê dikin hikûmeteka taze bihête damezrandin û mafê her take kesekî bihête parastin. Kawa Amerdengê Amerîka Duhok